Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Kokwana Afrika lava ku nga malume wa xiyimbeleri Mr Post, Mr Power siku liyeza Ndlovu. Loko va saha Mr Post endzhaku loko Mr Post va ta va cinci siku ra ku huma ka album ya vona. Hi ta tsundzuka leswaku Mr Post va tshembise leswaku hi siku ro sungula ra N'wendzamhala va ya hisa tiko. Se album a ya humangi Mr Post va endli nkandziyiso thwika xiyenge xa mabulu xa Facebook va cinca siku ra ku huma ka album ku ya eka siku ra vu6 ra N'wendzamhala leri ku nga siku leri na xiyimbeleri Dr Josh Rimana vona va nga ta humesa album ya vona. Se kokwana Afrika va endli nkandziyiso thwika xiyenge xa mabulu xa Facebook va saha xiyimbeleri Mr Post va vula leswaku Mr Post va chayi vulongo. Ku ri ku na manginingini kumbe mahemihemi lama ya vulaka leswaku xiyimbeleri Mr Post eka tin'wana ta tinghoma ta vona ta beef kokwana Afrika va ta kumeka va khumbeka. Hi ta tsundzuka leswaku kokwana Afrika i khale va karhi va endla minkandziyiso va karhi va hlasela xiyimbeleri Mr Post. Hi ku vona ka mina ndzi vona swi ringanerile leswaku Mr Post va nga bifa kokwana Afrika. Nkandziyiso wa kokwana Afrika hi lowu. Ahe minjhani i ti-1 namuntlha ku endleka yini a ra ha tshwi tiko ku sukisela last year mi kha mi ku ti-1 hayi wa tsandzeka mzaya ku humelela yini mahlasela yi ku pfarini lero izi chuwa chuwe ku dlaya chuwe ku dlaya mzaya that's a man ku byele kahle mzaya no ke mzaya loko lembe leri mzaya ni lembe leri nga humesi wo vhe imela hambo yimela Good Friday ku va ti hit ntsena ti trekini ti-album hayi mzaya nge lungi mzaya ntikolo nge lungi se wa kopela se na we na checha sweswe na ne humese te 6 ane Friday a ka ha ri te 1 ane leswi a mi kha ku ti-1 December swi kwini i lo swi twa na n'wini wa swona ku chaya hi vulongo mzaya hi vulongo lebyi a wu byi chayini na sweswi wa ha to chaya vulongo futhi wena i ntsandzini sweswi ka u tswetswetse ti-1 ti fikini ti fikini ti-1 a hi le ku tweka nchumu hini ha ri ka mahlasela ha biza mahlasela na bambara mi tlhe mi cina hi swona na vo yu loko hi ri lomu ya ti-tavern ku rhanga n'wina mi tlhe mi rhanga mi cina mos ni nge humesi ko va yini wa nga humesa album hi riki ku album yi herena ne album yi humesa hi twa thyaka rero u nga chaya kwalano pari ngopfu wena album yi herini humesi ti-1 namuntlha ku ri na mzaya lo vheti swi twa ku ri wena i ri wexe i swi twa ku lancha hi mababa i vheti ku halala delete hinkwaswo vulongo a wu chayini mzaya vulongo a riti hi ta yimela do tisikisi hi ku a ni hi la ku humesa na hina hi siku rin'we mara hi ta ku tlula swi ri tano ni ta humesa hi tisekesa ni hi nge humi album hi rini ki hi byela ku ti-1 December mzaya wena u straight n'wana sesi hi swona inkomu a n'wi byela mahungu ma yena lowa ntukulu loyi. Leyi nyimpi a yi nge chayi kahle exikarhi ka xiyimbeleri Mr Post na malume wa vona kokwana Afrika. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina xbox xa ku tsala eka xona mavonelo la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi channel ya n'wina ya ka Gaza.
Okay, mi nghene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela.